Okay, macam nak tahu investment kita perform atau tak? Okay, soalan ni pun sangat penting sebenarnya untuk seorang investor. First of all, before you invest, you kena ada satu benda yang sangat-sangat penting, which is objective. Bila you buat review selama mungkin setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan atau setahun sekali, tak kisah, according to your keselesaan bila you nak buat review, semasa itulah yang you nak tengok macam mana you punya objektif dengan current situation anda. Tetapi ingat, saya nak ingatkan dengan you all, okay, jangan tengok investment ni dalam short term. Tak boleh. You understand that unit trust ni usually is 3 to 5 years. So give your investment time to actually grow, okay, supaya barulah anda tak make an emotional decision tetapi logical punya decision. So kalau nak tengok dia perform atau tak perform, you tahu objektif you tahu benchmark you berapa sepatutnya you dapat setiap tahun, baru you akan faham sama ada dia perform atau tak perform.